Mayara na makaroon sa moderate risk rong probinsya Idaklan, maghalid sa dating high-risk classification bangod sa padayon nga pagtinaas it kaso it coronavirus disease 2019 o kon COVID-19. Raya ro mismo ginkumpirmar ni Dr. Cornelio Quanchon Jr. it Provincial Health Office o kon PHO Aklan. Sandig sa datos it PHO, makitaan nga amat-amat na nga nagnaba ro mga nalistang kaso it mga nalatnan it makamamatay nga virus sa probinsya. Sa pihak kara, padayon nga ginaengganyo it mga health authorities ro publiko nga padayon nga magsunod sa mga minimum health standard protocols. Ag kung may nabatyagan nga sintomas hay hindi magkahadlok nga magpalapit sa mga natungdan nga local government unit. Makaron mayara na sang 5,393 confirmed cases ro probinsya, 4,422 ro mga nakarecover, 850 ro nagapabilin nga active cases, ag nagdangat sa 121 ro gibawian it kabuhi bangod sa nasambit nga balatian. Balita regional nagikan sa probinsya Idaklan, ini si kabanderang Julito Valles Borda, nagabandera it matuod nga serbisyo publiko ag kalingawan sa Western Visayas Radyo Bandera.